matsiba egila bese Springbok hayi yake ndikhalela ukukhanyiso zowayibizwa kwindawo ezinkulu ake ashumayela gile ipulpit hayi bonba no but ngiyeke kanje haleluya siyabonga kakhulu Mia ngalamazwi wisdom osinikeze wona osisikelele siyabulela mfundisi uDulazi Nkosi yami akukho nizwichokoko cela samkeleni abantu bekhuluma ngawo abazalwane nisithi elisikisike ixesha ngikhathazekile ndandiyela nje ngothuyo mama xa beshumayela kwi-open air ngoba yolo mfutshane akekho ayimandanga lokho ngifuna omnye ababini abafutshane abekho today so namhlanje bakhona khona ke abangikhoyo but namhlanje Nkosi ndiyabonga haleluya sinomfundisi wethu yazoma ngubishop ngoku ngubishop othile anikayi kodwa wendlini lakhe kodwa lapha eBizana uthatha umfundisi uXhongo uzula lonke lasemhlabeni shumaye khona ngema kwanicaphukisa kwi-open kusenkonzweni ebusuku 30 or whole night prayer abesenza le nto yokuprofeta ngisamhle ndibhale ichopsi zami faniphatyama wathi usinomntu abaprofeta abelibe kusonga bezithanda abecaweni undadilobhuti into engxaki yakhe bantu bayaphela apha nguye uthule wandivaphi because anzanga ke ndazichaza inhliziyo yami yabuhlungu nabuza komnye futhi mntazela ngotata ethetha kabi ngamphathi kwabantu abaninzi ndaqonda ngenye indawo angambhaqeki ndicela ukwamkela uXhongo ndiyakuthanda kakhulu sizokwamkela ispeaker sethu ke ekudala sisilindile ndiyaxolisa bazalwane sibhizi man of the universe haleluya sizokwamkela ispeaker sethu ekudala sisilindile naye nhlangana naye phela isikisiki silwa ke thina kakhulu into besihlangana ngayo zizinto zenkosi kodwa sixabana noxabana kodwa ndithanda ngento eyi-one mfundisi uDlamini uyayithanda inkosi haleluya siyathetha nawe ungxolise athi sithandaza semkhathazeke ndawo sizawuthandaza haleluya ebekhona apho ebeqale khona futhi uzaleqa khona kwenye umuntu nje ophithizelayo ndimcelele ke namhlanje kwindawo ezininzi ngisoloko ndimcela athi busy kodwa lo muntu yintoni azoloku ebusy uzalele ke lisikisiki kodwa ebesihandi kwenye indawo ngenxa yomsebenzi wenkosi haleluya siyaxolisa basithule bethu nasiyavutha thina ifoni xonda ngicela ukunikeza kuwe sisasemahle sike simphamise ngomzuzwana nje haleluya haleluya Zona
kakhulu kona izolo uthi Makhi ethanda impumulo yakho uthi impumulo yakho ifana nelomfundiso omephunga phambili. Haleluya. Sicela uthathe ithuba sibulise akafuni ke ubizwa ngoprophetikazi. Sicela uthathe ithuba sibulise esidibanise kule ndawo. Ngicela sike simqhwabele izandla kakhulu. Sibulisa nabo bonke abantu esicela nabo basizoma kule ndawo. Sidlulisa inhliziyo kaThixo. Amen. Bekungathi xa ndiyobabulisa ngaguqa ngamadolo abantu bakhona. Amen. So we are so blessed to Thixo nakwenzuzo zokugqibela. Asivulele ithuba lokudibana sizothandaza mayibonke inkosi. Siyabulisa ke kubafundisi bonke abakhona. Sibulisa umhlobo wabafundisi uDulase uyabele kuqala ngesikhathi esithende futhi. Haleluya. Sibulise umfundisi uXhomo andazi nokusound engineer akaninceda nalapha kule mic. Inganigqibele ivoice ngoba xa ndiphuma apha ndiyoshumayela abantu ngomso. Ndiyoshumayela kwezinye indawo ezintathu. Amen. Kancinci nje mfowethu ukuncedisana nale voice yam. Amen. Ndingumntu wena onevoice ephansi. Haleluya. Hayi mna tata ndiyazikhalela kuthi ungakhaleli ufole embele kwethu amadoda ngeke ndife mna sendishumayela kubantu bala. Haleluya. Ayikho into endishumayela ngayo le voice yodwa. Haleluya. Sibulisa ke abafundisi bonke, sibulise otata, sibulise omama, sibulise abantwana abancinane obhuti nosisi ngegama lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Bafowethu ndiyanibulisa ngegama likaYesu. Amen. Bosisi bami ndiyanibulisa apho ngegama likaYesu. Amen. Ndicela uxolisa mhlawumbe nisanikwatele. Haleluya. Ndicela uxolisa kakhulu bathandekayo besiphuma kwenye inkonzo ndimxelele umfundisi. Amen. Kodwa ndisizamile ngayo indlela ngathi umfundisi uXhomo apha endleleni bendingagijimi bendisiqeqa. Sisiza kule ndawo kuyabonakala ukuthi le nkonzo ithandazelwe. Ndiphantse ndangena engozini. Ndithi nge-overtake enye imoto ngoba ivule isikhala yavele yagijima yareyisa nami yasivala eso sikhala kwaba kusithi gqi i-oncoming traffic. Uba nditshintshe igear down kanjani ngoba imoto ibihamba ngo-110 if I'm not mistaken. Uba ndiyitshintshe kanjani igear ngayitshintsha down ndabuyela emva yadlula libisiza ngaphambili andazi. Ebilandela imoto, I think ibilandela imoto ezintathu ezisemva kwami ivele yadlula yongena komnyumzi yafa yaphela. Kodwa into esiyibulelayo ndithe xa ndiyimisa xa ndiyojonga abantu basindile. So sibulela loo nto ke kakhulu egameni likaYesu. Amen. Sibulela ke nemithandazo, siyaxolisa ngokufika late. Cela singamoshi ixesha ndisindisiwe ke nomntwana kaThixo. Ndiyamthanda kakhulu Yesu oyenzele inceba impilo yam. Amen. Ndingwakwadlamini isiduna njengoba umfundisi umbonile sechazile. Ndiyazalwa eLusikisiki, ndakhulela eMagate. Inkosi ke ibisandibekile ebandleni laseHardini, next year nditshintshelwe eThekwini. Kodwa ke impilo zonke ndiyamthanda kakhulu Yesu, inkosi nomsindisi wempilo yam. Noba yeyambile ngicela nje sithuthume incwadi ye-Exodus chapter number 33 from verse 15 to verse number 20. Ngoba udala kulindiwe apha kandenze ukuthi ndingabisamoshi ixesha elininzi. Exodus chapter 33 from verse 15 to verse number 20. Khange ke ndinikezwe into emandithethe ngayo, kodwa xa ndithandaza uMoya Oyingcwele ubeka indaba yokuthi we are
Jesus. Amen. When God created us, He created us in glory. Liphinde lithi iBhayibheli xa evalwa futhi chapter yomntu. Liphinde lithi iBhayibheli, blessed are those who die in glory, for their works okanye imisebenzi yabo iyobalandela. We were created in glory. And nothixo xa sisifa expected ukuthi xa sifa sifele enkazimulweni, ngoba xa ufele enkazimulweni, xa udalelwe enkazimulweni udalela entsikelelweni. Mayibonge Inkosi. Futhi naxa usifa ufele enkazimulweni ufa usikelelekile. Mayibonge Inkosi. Because when we are speaking about glory, we are speaking about God. Masifunde sithandaze, ndingaqali ngoku ukuze sikhawuleze sithandaze egameni likaYesu. Amen. Exodus chapter 33 from verse 15 to 20. Wathi kuye, ubuso bakho kwami nathi muzakuhlunyusa senje apha. Waziwe ngantoni nakho wena uba ulibabale nabantu bakho. Akungoku thina wami nathi sibalulekile thina sibaluleke thina nabantu bakho abantu bonke abaphezulu komhlaba. Wathi uYehova kuMoses, nale nto uyithethileyo ndiyakuyenza kuba ndibabale ndikwazile ngegama. Wathi yena, khawundibonise ubuqhaqhawe bakho. Wathi, ndiyakudlulisa konke ukulunga kwakho ebusweni bakho. Ndivakalisa igama likaYehova phambi kwakho. Ndibabale ndibabalayo ndisike ndibesane ondosiwa ndibesane yabo. Wathi, awunakubona ubuso bakho kuba akukho mntu undibona aphilile. Yala Nkosi singadeleli imfundiso yala Nkosi
izulu nomhlaba ngezwi lakho. Lilo simamele namhlanje thetha ngendimi yakho. As we are listening, transform, use your servant. Membatha umkhonto wakho mxine. uNkulunkulu wethu engcwele, minister to our souls, minister to our spirits. uNkulunkulu wethu engcwele, let your glory be manifested as he is ministering ngoba sivile. uNkulunkulu wethu engcwele ezwini lakho, that it is not in words but in the demonstration of power. Membathe mxine uNkulunkulu wethu engcwele, usukiswe ngayo umkhonto wakho Yesu Kristu. In Jesus' name. Kafushane la esifunda khona sizothandaza. Before singene siyabonga kakhulu to be made a part of this great movement, if I'm not mistaken, the Kingdom Princesses. Siyambulela ke kakhulu Thixo. Apha esifunda khona sizothandaza. We are reading the second book of the 5 books that are called the books of Pentateuch. Sifunda enye yencwadi yesibini yencwadi ezinhlanu ezibizwa ngokuthi zincwadi zomthetho. Ekusolakala oba ezincwadi zonke zabhalwa nguMoses. uThixo wamkhilela kweyoqala uThixo edala imvelo yonke. Emveni kokuba ke uThixo emkhilele edala imvelo yonke, kwaphinde kwavezwa no-Israel uhamba usiya e-Egypt. Elithi iBhayibheli nofika u-Israel e-Egypt kwincwadi yokuqala ke. Xa efika u-Israel e-Egypt, emveni bakwenzeke konke okwenzakalayo, isitori sonke siyasazi. Lithi iBhayibheli kwenzeka kwasweleka okanye kwafa uJoseph obesaziwa phaya. Number 2, kwafa noFaro obesazi uJoseph nemisebenzi yakhe. Elithi iBhayibheli xa isifa lo uFaro, kwavuka omnye uFaro ongamazi uJoseph nemisebenzi yakhe. Wabona nje abantu abazofika babathathele imhlaba wabo abantwana baka-Israyeli. Elithi iBhayibheli kwathi xa kuhamba ixesha kwabonakala into yokubana abantwana bakwa-Israyeli bayanda futhi baba namandla. Elithi iBhayibheli lenkulu uFaro wabiza ikhabinethi yakhe, wathi niyayibona nalento niyibonayo, into yokubana aba bantu bangekho sesizweni sabo, bayanda futhi kungenze babe namandla bathathe ilizwe lethu. Masiboneni icebo senza njani ngaba bantu. Elithi iBhayibheli waqhamuka nestrategy sokuqala, kuthiwa istrategy sokuqala sasithi mabasetyenziswe kalukhuni ukuze bangandi, bakhathale bangandi. Elithi iBhayibheli the more they were oppressed, it was the more they multiplied. Ngoba thina siluhlobo lunjalo. The more you oppress us, it is the more you give us strength and power to multiply. Now the more sibhekana nezimo, thina sifana nespring, the more uthi uyasicindezela, it is kulapho usipha amandla okuthi siye phezulu. Now uthiwa the more they were oppressed, it was the more they multiplied. Now uthiwa weza nestrategy esibini, esithi strategy waya kubazalisikazi, wathi kubazalisikazi ngicela bonke abantwana bangabafana xa bezalwa babulawe. Xa uphuma nje umntwana ongumfana makabulawe, angafinyeli bangakaphili. Kanti kwatsho ukuthi njengobethetha uthetha nabazalisikazi ongathi ngayithetha lento kule ndawo. Ndithi lento yokoyika uThixo mayengabikho secaweni kuphela, nasemsebenzini uThixo makaziba wena uyakhonza futhi uyamoyika uYehova. Ngokweli xesha langoku singathi aba babengonezi imfundiso uthulazo. Na uthiwa ke abantu thetha nabazalisikazi abamoyikayo uThixo futhi abamthandayo. Ekuthiwa aba bazalisikazi babayeka abantwana bazala. uFaro wathi uyajonga abantwana abangabafana bayazala. Kuthiwa ngendlela ababemoyika ngayo uThixo umfundisi uxhobo bancama baxoka. Bexokela into yokubana icebo likaThixo maliphumelele. Bexokela into yokubana bangoni bangaxabani noThixo. Now lithi iBhayibheli baxoka
ukuzwa ngufaro uba nibayekelana abantwana abangabafana njengoba benjimba mababulayo nibayekelana baphile kuthiwa baxoka abamama bathi hey Faro omama bamaHebhere bastrongo kakhulu, they give birth before time. Sithi thina xa sifika nophinde sithi thina xa sifika sebegqibile ngoba thina siluhlobo olunjalo. We give birth before time. Siluhlobo olungabambekiyo. Ndiyavakala into ezama ikhasi uthi sowusithi usikremile uba sinje namhlanje usibone sivela kanje, uthi sowusithi sinje usibone namhlanje sivela kanje. Lithi iBhayibheli as he is in heaven so are we on the earth. Kukhona omnye umuntu ngicela niyibambele nangivile lento kwenye indawo kodwa ndayiva ndayithanda. Khona omnye umfundiso kwathi xa ishumayela into eyenziwa ingelosi ezulwini zithi you are holy yingoba uThixo asimqheli. Sithi xa sidlula sithi you are holy siyabona xa sibuya sifike jintile ngeyiyo yanto besidlule. Kodwa namhlanje likhale ukuyifaka lento inyongonyisele dithi as he is in heaven so are we on the earth. Asikheleki thina singophunyuka bemphethe uthi usithi usibambile kanti awusibambanga. Thina ungasibekela umgibe uthi uyagqiba ngathi hayi uba imigiba sibekelwa, hayi uba asizanywa siyazanywa kodwa sizameki, siyakuthwa kodwa sikupheka, usiyazanywa ukuqhelwa kodwa siqheleki. Njengoba enjalo ezulwini nathi sinjalo. Kuthiwa-ke baqoka bathi hey Faro abamama ababambeki. Sithi xa sifika begqibile wathi uFaro niyaxoka siza nestrategy sesithathu. Kuthi istrategy sesithathu kwakuthiwa ke ngoku noba sebezaliwe mababulawe. uMoses wazozalwa kwelo xesha elinjalo, kwelo xesha lokuba noba sebezaliwe kodwa mababulawe. Ongathi ndingathetha ndithi uburelaxile, this is not the time to relax, this is the time to pray, because eyona nto esenza sibe ngophunyuka bemphethe it is to have a closer relationship with him. The more you get closer to him, it is the more you ufana naye. Na kuthiwa-ke wazalwa kwelo xesha elinjalo Moses wathathwa wayofihla emfuleni ngoba kuthiwa wathi xa ibukwa emhle wathandeka ngoba icebo likaThixo uthi noba ungalithandi uThixo zilakwenza ulithande ngoba ufuna liqhubelele. Na kuthiwa wayofihla khona kuthiwa lo mfula wayefihlwa kwinareva umfula owayenobungozi. To cut my long story short, uThixo wamenza wasinda lapho wakhulela endlini kaFaro. But uMoses nobekhulela endlini kaFaro kodwa kayilahla indaba yokuthi ngingumHebheru wamaHebheru. Yingakho masethetha ngaye umbhalo wamaHebheru chapter 11 kuthiwa uFaro wancama ukuhlupheka nabantwana baka-Israyeli ukunoba a-enjoye impilo yesono kwesikhathana. Wancama wahlupheka through faith wasixelela uba ndinguye wakwaFaro. But I am a Hebrew, ndingumHebhere wamaHebhere. Na kuthiwa-ke uMoses enye into wayeyiyo kwakuluhlobo lomprofethi owayengafani nabanye abaprofethi. Yingakho uMiriam no-Aaron xa bemhleba besithi utshate inkosikazi yangaphandle kwa-Israyeli, uvakala uThixo babize sithi izanapha nisithathaphi isibindi esingaka soba lihlebe ngenceku yaMoses. Niyazi uba uMoses akafani nabanye abaprofethi ngoba abanye abaprofethi ndithetha kubo ngamaphupho kodwa uMoses ndithetha naye ubuso nobuso. Ekuthiwa-ke emveni kwaloko esofikelwa kubuzazi sekhulile kwaFaro, esofikelwa kubuzazi ukuthi no, I'm not from here. Kahle kahle mna ndingowesizwe sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kuthekile ngenye imini kwalwa
banathi singomepho ngom Egyptian ombulele uthi wabona ba lento yosiwa waba novalo uthi sofike le ndlebeni zikaFaro wafuna ukumbulala uthi wabaleka wayodibana noJethro uthi ngenye imini wafika wahlala kwaJethro ebone ehlangene nomntana kaJethro eyoselisa imfuyo uthi abaqala bebathanda benza yonke into lithi ke iBhayibheli esiyokwelusa uMoses ngoba wayeselusela uJethro uthi uthe esebeluseni njengemihla yonke uthi olusuku lwanamhlanje kwenzeka into angayiqhelanga wabona isihlahla sivutha uMoses akathuswanga ukuvutha kwehlahla kodwa kuyamthusayo ukuthi luhlobo lunjani elilomlilo oluvuthayo kodwa lungadelucisha ngoba thina sihamba nomlilo njalo ovutha bathi belini bathi ayizodaqisha kunokucisha uvela unyuke kakhulu kodwa wasibheka isihlahla kodwa normal esihlahla siyavutha kodwa siphele kodwa wasondela uMoses esithi manje ngibone lento number 1 wothuswa sihlahla esivutha singacishi kayisondela esathuswe lonto wathi yasondela esihlahleni kanti akasahlanganga nesihlahla uhlangene nondinguye uhlangene nomdala kunensuku uhlangene negcwale elimileyo uhlangene with a consuming fire wathi xa isondele sethuswa sihlahla kwavele kwaphuma izwi lithi Moses khumula imbadada ngoba le ndawo ome kuyo ingcwele yini manje if we had time bendizoyichaza le ndaba but we don't have time kodwa khumula imbadada because kukhona ezinye izinto uThixo azozithetha but ezinye zidinga sikhumula imbadada ukuze uThixo athi go deeper because akakwazi ukuthi go deeper imbadada zingekakhululwa amadoda kodwa wathi xa sefike khumula imbadada wathi Moses ndikuvile ukukhala kwabantu bami ngoku ndehlile ndiyakuthuma ubuyele lapho obaleka khona uye kubantu uyobaxelela uxelela uFaro uba makabakhulule abase eKhenani ezweni eliqhiqhima ubusi elinamasi kuthiwa wafika kuMoses nyani to cut my long story short ndiyabona uba selikhathele wafika wabathatha abantu bakaThixo andisazosichaza zonke ezinye izinto wabathatha abantu bakaThixo kuthiwa xa ebakhupha but he had to defeat Pharaoh before baphume baye kwi-promised land because we'll never go to the promised land if Pharaoh ukuze ukwazi ukuya kwi-promised land ukuze ukwazi ukuya kwi-promised land kumele uqale ukunqoba uFaro oFaro sibhekene nabo behlukene andimazi obhekene naye but before you go to the promised land you must defeat your Pharaoh now kuthiwa ke indlela abamnqoba ngayo e-Egypt kwabo babebathatha oThixo bebehlonipha owokuqala kwakunguThixo amanzi owesibini kunguThixo wenyanga owesithathu kunguThixo wenkomo kukhona oyinkunzi noyimazi kuthiwa uThixo had to show them the sign ukuthi he is greater than kuthiwa owokuqala umangaliso wathi kamanzi abanikazi ukubona bangakwazi ukusela uThixo wabo akangazi ubanikeza amanzi okwesibini okay ngogcina lo okwesibini kwaba mnyama emini ukubabonakalisa ukuthi ungaphezulu koThixo wabo wenyanga yangakwazi ukulayita bekufanele ilayite wayivala uThixo bogqibela wabulala inkomo zonke wathi uFaro ababantu loThixo omkhulu kakhulu anguye wokubanjwa makabayeka kuthiwa ke ngokuxa bephuma in their journey to the promised land kuthiwa babhekana nezinto ezininzi until bade babhekana nezinye ezibenza bakhumbule Egypt elithi iBhayibheli njengoba behamba phendleleni uMoses wayimane enyuka esiyentabeni kuThixo ahlale for 40 days kuthiwa kwesihlandlo eyobhala the 10 commandments wahlala ixesha elide bathi abantu bakwa-Israyeli bathi hey Aaron masike senzeni icebo le ndoda nje mbihambile yahlala phaya entabeni ixesha elingaka asiyazi bongenzeka bifile phaya cela usenze lo mnye uThixo sonqula yena sithi nguye lo Thixo osikhuphe e-Egypt waphonsa nama-Egyptian elwandle sidumisela
wathi Aaron yabheka wathi okay fine, saphani zonke izinto ezitobezela igolide ezenazo zonke izinto sizishise sihlanganise sakhe ithole legolide. Kuthiwa bawasishisa bakhe ithole, balinqula ithole legolide. Kuthiwa uThixo wababona esentabeni noMoses, wathi Moses gijima uphuthume ebantwini bakho naba sebelahlile. Kuthiwa uMoses wehle entabeni. Xa ifika uMoses entabeni ufika ubona le uMoses uyivile nje lento entabeni, kodwa xa sefika kubuya caphuka futhi. Kuthiwa waqaphuka waphula i-10 commandments. Ongathi ngadlula kule nto ethi nokungaqaphuka kangakanani, but ungaqaphuki uphula umthetho. Ungayenzi mistake yokuqaphuka uphula umthetho. Nokungaqaphuka but uzoqaphuka nophethe. Noba ndingakhulekiswa kodwa ngizokhulekiswa nophethe. Nalithi iBhayibheli wabeseliganga uMoses ithole wabaselisa lona, wathi abakhetha uThixo mababe ngapha, wathi abangamfuni uThixo mababe ngapha. Kuthiwa abanye basala ngapha, abanye basikhetha, aba bangasakwavuka umhlaba wababhinya. Kuthiwa xa ibuyela kuThixo uMoses, wathi uThixo Moses kuzoba kuhle mnganami ukuba nivele lisuke ukuze uncedakale nina nibe safe. Lento andiyenzi ngoba ni selfish, lento andiyenzi ngoba ningandithanda, but I'm doing this to protect you from my anger. Kungcono ndingabikho phakathi kwenu, ngoba indlela eninenkani ngayo nestabhoni ngayo ndinganibulalela endleleni. Ndicela ukuthumela ingelosi, kube yiyo ingelosi ezonilida to the promised land. Mna ndiphume ndingabisandihola. Kuthiwa wabethetha noMoses, yathi laa nto uMoses Thixo ukuba wena awuzuba khona, ukuba asizuholwa kuwe, ungasivumeli uba siyanga, ukuba sizuholwa kuwe, ukuba kunguwozoba phambi kwethu. Thixo asifune ngelosi. Oh yini moyingcwele, kusekhona abantu abavizwa zingelosi, kodwa uMoses wathi Thixo asifune ngelosi. Masibe khona ingelosi kodwa nawe bekhona, makungabikho ingelosi wena ungabikho. Asifuni ubukhona bakho bumelwe zingelosi. Wathi Thixo ukuba wena uzuba khona ungasivumeli sisuka. Wathi uThixo ndiyabona Moses angathi userious kule nto ithethayo. Wathi ndiyanithembisa ke andizuhamba ndizondikhokhela. Wathi uMoses kuThixo
lose everything, but we refuse to lose you. We refuse to lose you, my beloved. The most beautiful among thousands and thousands, Genesis chapter number 1 from verse 28. When we speak about God, we speak about glory. We speak about a mystery. Someone that you cannot confirm. Something that you can confirm, that's not God. God is unconfirmable. That's glory. And glory is a mystery. When we speak about God, masithetha ngoThixo, sithetha ngento efihla ngenene. Ngento engakhazeki. Xa emdala uAdam emdala kuye, chapter 1. Enkasimulweni esobe eqhubumdala, wamsikelela esenkasimulweni. Wathi anqobe esenkasimulweni. Wathi abuse esenkasimulweni. Xa sesisenkasimulweni, asinqobe siyanqoba. Ingakho uPaul asechaza uthini
enkazimulweni uyasiyelela, mose enkazimulweni uyanqoba, mose enkazimulweni awubusi uyabusa. Ingasimangazi into yokubana uthi usenkazimulweni uphinde uthi awulali imimoya. Ingasimangaza into yokuthi usenkazimulweni uthi hey ndafundela kwathi asoze ndithole into kube into ungabi into nyani usenkazimulweni. Xa usenkazimulweni awuthakathele, xa usenkazimulweni awusongelele. Bathi besongelwa abanye kodwa ungasongeleli. I feel pity ngabasefamilini zethu abangekho esenkazimulweni. Yini mo into lefuna ukuthandaza namhlanje. I feel believe le nkazimulo kule ndawo. Abesesithi uprofethi, the glory of the latter house shall be more than the glory of the former house. With former house, oh Elijah, babebuka ngenkolo zomlilo. With former house, oh Elisha, babekwazi ukubona into enzeka in the camp of the enemy. Kodwa bekwelinye icala. This is a challenge. This is a challenge. This is a wake-up call. Prophet of God, arise. Prophet of God, prophet of the latter house, arise. Prophet of the latter house, arise. Elisha, babona izinto ezingale kuthiwa thina sizokwenza kukhulu kunokwenza. Ifo-Hezekhaya kodwa profeta kula mathambo ahlangana benyama. In the latter house, God is expecting more. I feel that glory. I feel that glory. I feel that glory. I feel that glory. Akuzukhulu mntwana wami ndikakele ndingazibanzowenza. I am here to tell you today, unamandla okuthi umntwana ekhula umbeke isandla phile. Siluhlobo lwenkazimulo, singabantu benkazimulo, singabantu benkazimulo. We live in glory. We move in glory. Sihlamba izitya, sihlamba senkazimulo. Ingakho sometimes usiva uqhubele sihlamba izitya, usiva sithi shika pha. And my God. That's what it is. Uqhubele ndihamba ngoma. Unibone sesithi akekho njena. Babuza abantu sisema ingabe niphila lapha. Athi Paul ndiyamazi umuntu. Ndiyamazi. Ndiyamazi. uPaul wayezama ukuthi uyalazi izulu lesithathu esemhlabeni. Thina siluhlobo lwabantu oluphila kwizulu lesithathu sisemhlabeni. Uthi uhleli nestaff sithi Miss Banbani ungabeva, bathi Mem Banbani ungabeva. Uzongenza ekugqibeleni bathi ukuphi kanti sezulwini lesithathu ndisemhlabeni. Lord Jesus, le nto leyalahlwa ngata kwelahlwa ingabalithi ibhayibheli ngo-Adam wokuqala kwangena ukufasa. Yingakho uPaul maseyichaza uPaul uthi for men have sinned and fell short from God's glorious standard. Thina singabantu be-God's glorious standard. We are not just abantu aba-ordinary ngoba singene more, bathi singabantu benkazimulo. Noba umsebenza nabantu bonke kodwa singabantu benkazimulo. Noba ungahlala ungena kwathiwe kodwa ungumuntu wenkazimulo. Xa isona u-Adam eGarden of Eden, sonke saphuma from God's glorious standard. The standard that u-Adam wayekuzo esisokuthi nobeshame kodwa iglori imkhavarisi. Athi nobesaqingeka icela into uThixo vela yenze. Lithi iBhayibheli mayixoxe enkazimulweni. Kwavalisa ingelosi. Kwavalisa ingelosi. Zathi makungaphinde kube khona umuntu obuye enkazimulweni. Labe selifihla oJohn Sizumba. Lafihla ihlazo labo ngesikhumba sesilwane. Abantu bathethelelwa sisilwane. But praise be unto God.
into ayibona ingenavelu yoba ingasibuyisele enkazimulweni. You are more precious than gold and silver. Awulingani negold, akho mali engathenga wena, akukho golide engathenga wena, akukho silver engathenga wena. Wasibona zonke lezi zinto uThixo wasibona zingenavelu, wabona kungunyana wakhe kuphela. Wabesesobhala khona wathi ngo-Adam wokugcina wafika mfundisi uthula sekuvaliwe. Andazi noba singabathola nabantu abayithula, wathola kuvaliwe singakwazi ukuya enkazimulweni. Andazi noba ningabathola nabantu abayi-2 standards, wathola kuvaliwe. Oh Jesus, can I discover something? Wathola kuvaliwe. Kanibambe ngapha mfundisi uthula, sibambe ngapha mfundisi Paul. Wathola kuvaliwe, sesikhutshiwe enkazimulweni singakwazi ungena. Wathi uThixo unoba basose bangabi nabo ubudlelwane nabo, at least let me permit one man ezoba mngenela ibangcengcezele kube kanye ngonyaka, nayo loo ndoda ingangeni njalo. Oyini mondo ndiyacinga uba unokuba ucabene nalaa ndoda yayikwenza usale ngaphandle enkazimulweni. Oh glory to Jesus. Yayivaliwe, yayivaliwe. In the Old Testament Genesis kwaba singelosi nenkemba, but after ingelosi nenkemba kwaba sisihlebo, kwaba likhuselo lavalwa abantu bangayiboni glory. And in the Old Testament it was called a Shekinah glory, ngoba yayisihle phezu komphongolo angangeni umuntu angenise khona. Yini boyimoya, ngoba xa ingenise khona wayifela ngaphakathi. Kodwa makabongwe u-Adam wokugqibela, akubo-Adam wesibili ongathi khona esithathu sayo, uko-Adam wokugqibela. Athi umbhalo maHebrew chapter number 4 from verse number 14, sinompristi omkhulu igama lakhe nguJesu. Athi udabule amazulu weza emhlabeni, athi abuyele umbiko engenasono, kodwa walingwa njengathi, kodwa engenaso isono. Athi akunguye umbingeleli ongakwazi ukuvelana nobuthakathaka bethu. Athi so now therefore let us approach the throne of glory. Can we miss a kanjalo? The
uve khona kule ndawo namhlanje. Oh, just for 2 minutes. Just for 2 minutes. Just for 2 minutes. Just for 2 minutes. Oh, yini moyingcwele. Oh, yini bawo. Oh, yini suma. Hallelujah. Can you be in the spirit for 2 minutes? Hallelujah. Ube kumoya for 2 minutes. I feel His glory in this place.
minutes. Hallelujah. Just for 2 minutes. 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 Come on, now.
for your servant oyisebenzisile now. Thank you for the experience. Thank you for the encounters. Moya oyingcwele mayihlale nenkazimulo. Bantwini bakho mayihlale egameni likaJesu waseNazaretha, mayihlale kulowo nalowo makaxa igoduka ahambe ebambene naye egameni likaJesu waseNazaretha. Thixo wethu ogcwele siyathandaza Shala Mahasa. Mayihlale kuloya naloya. Mayihlale ivuta kuloya nalowa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. John bazalwa uYesu kuJohn chapter number 5 verse 17 verse 7 uthi, with the same glory that I had when I was in you, ngaleyo nkazimulo endandinayo ndikuwe, athi ndikhazimulise ngayo. Uthi umfundisi xa ithetha uthi khona inkazimulo my prophet esasinayo before awe uAdam. Wohlala uyithandaza lento ethi ungekadalwa wena wawuneglory owunayo, ungekafika emhlabeni kuneglory owunayo. You must pray uba ungahlali ungayiva. Nokwesibili esisomkhulula umfundisi okwesibili, iglory bazalwane bam ayikho igama le-dictionary enough and no way describe. It is the fullness of God's expression. Cela ukuthandaza nge-items ezimbili. Sisicela sonke, come, I want to pray for you. Ngeli xesha umfundisi uphambi izandla, I saw a rod of fire on his sword ezandleni zami, and I heard the Lord saying that since you are part of this team, go an extra mile in seeking God. Ithi iBhayibhile ngeli xesha uMoses wayitwabulula intente eyibeka ngaphandle ibiza ngoba intente yokuhlangana, kuthiwa Joshua son of Nun would stay a little longer. Kuthiwa uJoshua unyana kaNun wayihlala ixesha elide entebeleni. Lo Thixo oza noProphet Nomtha, the teachings that she's giving you, ndicela mna nizistretch capacity yenu. Because if as I'm sitting there, season movement, it is a season of birthing, and if we're not sensitive enough, because abantu abaninzi apha uthi into akubizele yona abantu azodibana nabaninzi. You are called into the house of deliverance. Abantu abaninzi are people that had spirits. Abanye they were convinced uba banentwaso, but now that you have came, he will set free a lot of people with his spirits as unfamiliar. So you are called into the house of deliverance. Number two, it is a season of birthing. So if you are part of this princess, kingdom princesses, you must understand, but you are here in the Messiah, and I'm going to reach the prophet now, because I could be a prophet. We are the so famine. I could be a prophet. We are selling so in destiny is the best approach. See how we say a prophet, and you need to understand. You got to jump now. Yes, I am. So the Lord says, go an extra mile in seeking God. Asithi umoyingcwele kumxandivala unintsi lwethu apha lubambeke kwi-comfort zone zethu. We are too comfortable. Siphila impilo entofotofo ngohlobo loba asikwazi ukushiya ibhedi zethu ezifudumeleyo 12 o'clock siyothandaza. So if you want to see the face of God, leave your comfort zone. Leave your comfort zone. Focus on the Holy Spirit. Siyabulela ngale glory. Uthi umoya as you are ministering for it. Uthi abantu abaninzi bangabayozela ngokushunyelwana, but i-experience the encounter umuntu ozoba nayo seyifike egumbini lakhe. Kuyoba nento ethi seyikhathele, umuntu athi inyama ikhathele, ithi loo nto khomorho sakathola basi. Kuyokwenzeka le nto ethethwa nguJohn athi emibilini yabo bakholwayo kuyokukhomboza imisifuna yamanzi. That is the prayer we are praying. Bafowethu singaspendi imali, singabi bahlele kuphela, sizohlangana kule ndawo i-destiny yakho ingatshintsha. Let me pray for you. Prophet Father, we pray in the name of Jesus Christ. We unlock a destiny moya oyingcwele.
the sword. We pray for ihlelo elilizwi lakho elisesandleni sakhe. Uba moya oyingcwele alisebenzise limsebenzele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Embatha lendlu ngenkazimulo yakho ube nguThixo in the mighty name of Jesus Christ. Siyahlala enkosi ube nguThixo gcwale kule ndawo in Jesus mighty name. Amen. My prophet ndiyamnika masithandazele le level ethi ithi iBhayibhile, the glory of the Lord filled the temple. But when even the priests could not perform their duties. Mandizame ngesixhosa. Kuthiwa ubuqaqawuli bukaThixo bayigcwalisa intempile. Kuthiwa nabapriest zaba usakwazi ukwenza imisebenzi yabo. Iministry neegifti zabo zasezingasadingeki kakhulu ngoba iglory ayikho. Ngicela ukuthandazisa dadewethu sisi wami omdala, andizokuthandazela, but I need us to pray sibe in-agreement. Meeting zenu noba nidibana endlini noba nidibana apha, masithandazele le nto ethi iglory mayivele izofukama phakathi kwenu. And xa ifukama yona kuthiwa abapristi zange babesakwazi ukwenza imisebenzi. Akastruglishe umntu kwiministry yakhe umntu ohamba neglory, umntu odwela kwiglory. Let's pray for that. Ingathi mayihlale phakathi kwethu edlamini. It is not a visiting glory, it is a dwelling glory. Ayibobuqaqawa bumane busivakatshela sithi hey kule nkonzo ebekhona uThixo, kule Sunday ebekhona uThixo, sithatha ngeglory esizohamba nayo sisezimotweni uvuba ndikho ndedwa. Asiphakamiseni izandla. Mayihlale phakathi kwethu le glory. Lathetha ngayo mfundisi mayihlale. Father siyathandaza, here is your prophet. Naku umkhonzi wakho omthembe ngalombono. Heavenly Father, I pray for iglory egameni likaJesu waseNazaretha. Ngicela futhi udlamini beka izandla zakho apha ezandleni zakhe ngegameni likaJesu. Let this glory manifest and let it dwell kule vision egameni likaJesu. Let this vision expand to meet them at the point of their need. Makathi ohlanganyele nabo impilo yakhe itshintshe, makathi ohlanganyele nabo akhululwe, makathi one-depression none-anxiety, makathi nongayi-understand i-calling yakhe xa idibene nomkhonzi wakho icace indlela yakhe. Siyathandaza msisela abantu we-stand with her. Bring Aaron, bring Ures in this movement ngegama likaJesu waseNazaretha. And I pray for her spiritual eyesight to be opened kakhulu kulolu egameni likaJesu waseNazaretha. And I hear the Lord, my prophet unomtha uthi uba i-accuracy ayiyo problem kwi-prophetic ministry yakho, but now uzokunika specifics zamaxesha nendawo. When you prophesy, God will give you times, God will give you places. The accuracy ayiseyo problem kuwe, you are accurate in the prophetic, but God uzoba specific uThixo akhona izovela kuwe prophetic akade. UThixo igama lakho, asinaye enye inkosi ngaphandle kwakho. Sibulela amandla, sibulela ubuqo, sibulela wena Jesu. Impela uNkulunkulu, unguThixo bathwalayo abakho uba wezingale kwemivula eBheneza. Luthatha udumo lukufanele, ithatha imbeko yakho. Moya oyingcwele abide in us, abide in us, in the name that is above every other name, the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Wachithi gazi esiphambanweni ingakho ngithi
senze umsebenzi ngincedile bezonke khona ukubabonga appreciate ufumanise omnye xa ifikile akakwazi ukukhuluma akazange wakwazi ukuthetha bathi ngicela sibapheni ezi zinto haleluya ngicela uLerato Dude eze ngaphambili umntangahamba yetown engenato ayifake epesini yakhe nikeza umama haleluya ngicela sikhwabe izandla ke ngicela ke sinikeze uzusiphe ezimele haleluya haleluya basesikisiki ke bazalwane sisuka nabo kuyindawo ngendawo abantu yes cela siqhubeni izandla bazalwane sicele emihle somdaka eze ngaphambili haleluya ngicela uEsethu Nkasana sicela sinike uNeliso Mdaka suke Cape Town ngithu nalo kunye noEmihle Somdaka wafike na 13 years akufike princess akakabi mdala ngosengabona senzo akakabi mdala ukhona wabo ke obashouta every day siphumeze boneni come forward uyabashouta ke abaqobele abanye becela ukuyeka nobisi cele owamshabane siyabamkela owam umthengeli idatha ngo-8 ungamthumi uzamnika kweyakhe ukhona abantu abayithuba zabanye khuluma ngabo khona ayibarayithi lena
Yile nto ke bazalwane siyakhuthaza thina abantu abayi-2 apha egruphini ekungathi yeyabo le nto abandithi anonwabi xa kungathi ngomvulo ngoba bandikhumbuza kwango-2 mama siyangena namhlanje. Inhliziyo yam ke iba buhlungu because basimisele. Ngicela sinikeze uNizibone Xonyo because uNizibone Mxonywa akanilalisi bazalwane kodwa ngayibusiyo ufuna ukuthandazelwa yonke into ufuna ukuhlambuluka yonke into anisalali uNizibone bethunani akandiphathi kahle andiza namhlanje kuyathandaza ubengaza umuntu andikonisi athandaze yedwa uba kekho lo ndiza kubisa cela sibize usisithathu vele lisuthu bethunani vele lisuthu ke lo uthi ke uzohlala nawe uthi ke wangumzali kubo into ezininzi zithethwe kuye ke bazalwane uyahlupha usisithathu kakhulu. Into endiyithandayo ngabo kuthiwa discipline yekile akafika kwayo discipline ixesha uba kuzubakhona uyaripota. Haleluya. Ndicela nize ngaphambili bazalwane sithandazeni nibathandazele bazalwane and then ke sigqibile ke ngoku sibe sesiyavala izani nezinto zenu ndathi ungabafota beme bonke nezinto zabo tatulazi ove nomkhulu ndikubizele uba ube ngumzali apha into ndikubizele uzozala abantu ya ndikhangele ndakhangela ubona wena mama rhasuleyisa nawe ngapha baxhaki ya mama ube khona bela cela abazali bethu namakhelazooma ngapha uba unayo umzali uba umzali uzoma ngapha si can you pray now? Wow, sibazisa kuwe Nkosi, sibazisa kuwe nguwe umfundisi wabo, nguwe ozabafundisa endleleni Thixo wethu ingcwele. Bawethu namandla benze Nkosi, balikhuthalele ukulifunda izwi lakho, Moya Ingcwele ukuze Nkosi baziqonde izinto ozithandayo nongazithandiyo. Bawethu namandla basikelele ke Nkosi, lusikelelo lulutsha luhleli nje. Bawethu namandla uzalifundisa. Bawethu namandla ngokwabo yaye Nkosi siyazi eyakho imfundiso Lord ayifani yethu. Thixo wethu ingcwele ngokuba wena uThixo ungumdali uyakwazi usitshintsha isimilo. Bawethu namandla ngokwakho Thixo wethu ingcwele. Bawethu namandla basikelele ke Nkosi, basikelele bawo. Basikelele ngelizwi lakho, basikelele ngelizwi lakho Nkosi ba ubagcwalise ngelizwi lakho zonke izinto abazidingayo sizawulandela. Bawethu namandla bagcwalise ngelizwi lakho Thixo wethu ingcwele makungabikho Nkosi umuntu uyawuphinda. Bawethu namandla abulaleke ngokubaxelela, baxelele ngokwakho. Bawethu ingcwele benze ke Nkosi bakhuthalele ufundisi lakho ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Tell us, Father, we thank you for this day. We glorify you. Thixo wethu namandla onke asimbona uThixo ofana nawe. You have honored the day. Wasinika ipresence yakho. Thank you, Holy Spirit. Let every word that has been spoken in this place stay in us forever. In the mighty name of Jesus. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Surely God's goodness and mercy, signs and wonders shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord
forever and ever. Amen. Umama wethu ebandla khona emeni bakuze apha but akaphilanga benze i-operation kunengxaki yomlenze cela ke sithandazele Ntathu Dulazi babe sikwazi ukuya kuye siyombona ebefuna ukuza sinikezela all of free system ine-glossary futhi ebefuna ukuba lapha futhi amen cela sithandaze ngayo Apostle Mhlongolo egameni likaJesu. Baba egameni elihle lika Yesu Kristu waseNazaretha siphakamisa izandla zethu somandla nesicakazana sakho iba uThixo kwesomandla ulula isandla sakho ngaphezu kwakhe umphilise a great servant of God, a servant that is supportive emsebenzini wakho ngegama elihle lika Yesu Kristu waseNazaretha thatha indawo umoya ongcwele umphilise uzibonakalisa ubuhle nobukhulu bakho ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha.